نهامد بینین مترسید کردستان توشی قیران اکا گل اکا مترسیدار بو گرفته اکا گل اکا کیر بو اوش قیران آبوریه تو چه بشوازه که گشتی با بحث بکی هوکار سرکید و قیران چنه زور سپاس جاری از دست بکرنه آخفنت خو حقت مدوید دست خوشیک و سپاسیک یا خو بو کاک مسرور اول جار تصور من اف کار مهم اوه هات یکرن لدهوکه بو دامزراندنا زانکوی امریکی لدهوکه پنگاوه که گلک یا پیروز و یا باش بو کردستان بشکل عام بو دهوکه بشکل تایبت تشتکی زور مهم بو دست خوشی الجناب اود کم دست خوشی لسپاسیا مایکل کم که دعوتا منیش کری بو حاضر بون الوی پناله طبيعي تشتي جالكي مهم افرودا تايتلا افيليرا هات ينفيسين تصورا من دس بيكرنا في اف مبادره كل جامعه امريكي لدهوكي هات يكيرن افد بيدا دس بيكرنا جالك يا مهم بمهميا بس باورت كم افرو ملت ملهم جهه كيت كردستان دا چاوري في واف دس بيكرنا افرو الجامعات دهوكي هات يكيرن جامعه امريكي دهوكي بو فكرنا في مناقشه اف مناقشه بابته که هندی بج هندی گرنگه و اف دست پیش خریا افرو جه تقدیر جامعه جه تقدیره نسبتا من وکی سروکی حکومت بو مایکل وکی سروکی جامعه دنگ نیا ترجمه نیا نینا no translation Yeah, it was. I can promise you, because you don't know what I said. Okay, that's not a problem. بەڵە بەڕێزان کۆنفرانسەکە بۆ ماوەی 2 ڕۆژ بەردەوام دەبێت ئێستانی چیروان بارزانانی سەرۆک وەزیران هەرێمی کوردستان لە پانێلێکدا قسە دەکات. پانێلەکە لە ژێر ناونیشانی ستراتیژی ڕۆژاوا و حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. سەرۆک وەزیران سەرەتا سپاسی کاک مەسرووری کرد کە زانکۆی ئەمریکی لە هەولێر کردوێتەوە و دوجار سپاسی بەڕێز مایکڵی کرد کە بانگشتی کردووە بۆی بتوانێت ئەمڕۆ لێرە لەبارەم پرسەوە قسە بکات. و پێم وایە قسەکانم تۆزە درێژتر بوون لەوە. تۆ هەندێک شتت پاسدا بەتابەتی لەبارەوە تایتڵێکە لێرە نووسراوە. هەوڵم دا کە بتوانم خۆم تەرجمەم پێ بگەێت. مسئله آبوری بومبا که آبوری سال 2000 دا بو قیران اکو گل اکو مترسی داشت. پرسیارەکە لەبارەی دۆخی ئابووری بوو کە دەگەڕاوە بۆ ساڵی 2000 و هەروە ئەستەنگانی کە ئێستا ئێمە ڕوبەڕوو بووینێتەوە. وضع ما اقتصادي بشتي سال 2003 بله سال 2000 دا بله سال 2000 تایبەتی سال 2004 هدی دست أبغى اقتصادي كير بشتي. Talking about the economic situation, in fact, we started gradually after 2004 and onward in order to work on our economy in the region. وقت دا وكي تبخش سؤال خدا إشارات بداي بيش وچونك غير طبيعي. Even it wasn't clear in your question that it was an abnormal progress that we have seen in our economy. أو عاملة فيجوفي بسبب هندي وضع ما اقتصادي خرابي طبيعي دوسي عاملة أساسية. A couple of factors that have affected our economy have created this crisis. First, يكم مثلا شر داعش. So the fight against ISIS is the main reason. دوام مثلا هاتنا مليونك و800 هزار آواره و پناهنده. Second, hosting 1.8 million internally displaced people and refugees in Kurdistan region. یا دیش مثلا یا مهم مثلا نفته. And also another important factor is the drop in the oil prices. يعني أفهمي أجل طنشت إقداني ومثلا درست أو يا مهم بنقطة كمهم بمثلا
قطع كرنا ميزانية مال دست بكرنا سال 2014 البغداد. And also an important factor was cutting our budget from Baghdad in 2014, in February 2014. دو سال دست بکرنا 2004 اوان میزانیا ما قطع کرد هشتا ما هیچ حاجت اوان اف بما نفته هناریا در و بس راست نبی ما نفته هناریا. In fact, when Baghdad decided unilaterally to cut the budget of Kurdistan in February 2014, based on the pretext or excuses that we have started exporting our oil unilaterally, but at that time we have not started exporting any oil from Kurdistan. اوان بریارا خدا و اوان ما قطع کرد It میزانیا. seemed that they have made their decision and they have started to cut the budget for Kurdistan. بين وضع نوكا. Talking about today. وطبيعي بجلفش عندك اغلاطات ماش يعني وزيدا بنا موظفة ما چه ناحية حكومته چه مثلا زيدا بنا پیشمرگا و اوانش بخو عامله که دی بحقیقت یه مهم وضع ما اقتصادي. In addition to the factors that I've mentioned, some of the mistakes that we have made ourselves and also the large public sector, that government employees that we have, and also the large number of Peshmerga, this has also been another reason that today we have 1.4 million who are on the payroll of the government. وضع اقتصادي بوما تحداك ومازنا بس فرصتك مهم ميشا. The economic challenge is a big challenge facing us, but at the same time we see it as an opportunity. فرصتك بهندي ام خدا بچینه و اغلاطت خوب ببینین کامل An کردی opportunity to review our own situation, to see our mistakes, where did we ومحاولة do, بكين وان اغلاطا چه كينه. and also we try our best in order to remedy and correct the mistakes that we have made. ام لازم سیاستك دانين كو ام ليره و تصور بكين نما نفت هي نما غاز We هي. have to set a policy based on the fact that as if we do not have oil or gas and we have to diversify our economy. وعمليا حكومتنا ما يدز في And بينغوفان. practically speaking, we already in the government have done so, have started to do so. وما يدز بكري هندك ريفورما حكومتها خدا بكين بهندي ام بجينينا We've بهذا. also started to take some measures in order to carry out reform in our government to address these challenges. أفا تحداك صانوينية This is not an easy challenge, بس وكي يعني وكي ام بينين ملتي مش but as تفهمك we see زوري that our شهي people have a أو good تشتي ام understanding, بيكوفيت a good understanding of what we have been doing so باور far. يومن ام دي تبهرينين. I believe that we would be able to overcome يا these challenges and pass يا over this stage. بصانوهينية It's أما not يا easy, قابل هندية تبهر. but Well- it's doable and we would be able to overcome the challenge. چارچوب برسواته دا هیجا یعنی هنده پسیاری دی پراستی هات نت مشکی مدا ایک شوان پسیارا او تو بیجی مثلا برینا بودجه حکمت عراقی اوان جی وجهت نظر خو هید بیجن مثلا دستور عراقی و پراستی جی دستور عراقی بخوجی ام جی گلک جارا اینی ناف موضوعی او جی گلک جات اینی ناف موضوع تصورات اف دستور فعلا خلل کیره داد پرکتیز کرناوی داره یا اینجی خلل خود دستوری خوب خدا هیا حتی وقتی بشن او دوباره کیه چه بود. The question regarding cutting budget from Baghdad and also the excuses that Baghdad or the interpretation that Baghdad is giving as if they have done so based on the constitutional facts. The question is that are there gaps in the constitution or is it a different interpretation of the constitution or it's a political decision from Baghdad in order to do so? والله هي عقليته ده ند دستور ده. The problem is in the mentality in Baghdad, not in the constitution or its interpretation. مشكلة ما أظن عقلية أو عقليته أو The بختوب. biggest problem is that it is the mentality that is running in أو Baghdad. مشكلة أو عقليته كود فيت حمتش لازم المركز بين إدارة كده. Our problem is with the mentality that wants to centralize everything, that everything should be controlled at the center in Baghdad. وقت بجد ميزانية ما قطع كده اجتماعي ده من بسيار بيكر ممكن نقول بو ميزانية ما قطع كده قلت أمر رئيس وزراء وقائد القوات المسلحة يعني While we were in the meeting, I asked what's the reason why our budget has been cut. They said these were based on instructions from the Prime Minister and also the Commander-in-Chief of the Armed Forces. What Okay. does that mean? أضعف عقليته خطرة. This is the mentality that is dangerous. ما وكي كرد ما حمتش تكير بهندي عراق ببيت عراق. We as Kurds did everything for Iraq to become the Iraq that all of us have wanted. سال 2004 ام وگریان بو بغداد یک هیوا امید بو مستقبل عراق. In 2003, we decided voluntarily to go back to Baghdad in order to bring hope
to the future of Iraq. And we بوما had hopes in the future of the بو مستقبلی خوش ما and also for our own future. بس ام ویگا و پشتی 12 ساله ام سوالی خود که این ارم کرینه But after 12 years, we are asking ourselves a question, where are we now? ما چه کرد What did we do? هم سروک بارزانی و هم سروک طالبانی او تشتی پیچ بی بو عراقی کرد هر دو. Both President Barzani and President Talabani did everything they could in order to help build Iraq. ما عسكر پشمرگت خو هنارن بو تأمین امنیت بغداد We did send our Peshmerga forces to provide security for Baghdad. مشكلة او اخفنا مايكل قالت ليرة بحث كده اوا كومالغاكي كود فدراليت كومالغاكي دا كود ديمقراطية تاويل مستوى كده بيت ممكن يبت اجيب I want to make a reference to what Professor Michael Gunter has said, that you cannot see implementation of federalism if you do not have a democratic society and a democratic culture. و ديمقراطيش او كومالغاكي ديمقراطيش عند بصاناينية بغداد بله And it's not easy to have a democratic society in Baghdad. The problem is mentality. بله تبی تگود هکاری داعش بو ام راستیل بره همی کس نشدن کو پیشمرگی پراستی زیاده تر شیامرویای کر بس دینه مثلا لاجه او مثلا دربدره ترکیه دولت که 8 میلیونه اکونومی که گله که مازنه ناتو امریکا اروپا همی نف همی دا او های 3 میلیون لاجئ له صدهان میلیون دلار اروپایی له صرفت کن و هر گازن داشت کنه و تو چه بو مدیار که طبعا هم بری و هرما کردستانه هرما که گله که بچوک 1.8 میلیون در بدر و پنابر له و اول 100,000 دیجی زیاده تر پشتی اپراسیون موصل هات نه و روز آواد طبعی تشتی کن نه دیاره گلک تشتی که وسط گلکی دیاری نبرم بر هرمیت کن تو مقارنه که ترکیه امشی زانی جه پنابرا و هات نوا پنابرا چیت غیران آبوریا کردستان دال کی نه ريدي خو حقیقت وکی من دست بکرنش بحث کردی مال هرم کردستان افرو 1,800,000 آواره و پناهنده میاد بری اپراسیون موصل و هل دست بکرنی حتانها اپراسیون موصل وقت دست بکری تقریبا حدودی 6,000 6,000 که بو نکمیت هاتی یه دیت چه جهدیت دیت عراقی طبي 1100 كيلومتريش حدود ما يتجا داعش هاي درندترين جروب تيرورستيال الدنيا وفيغافي او تشتي امتكين نبتني امتكين بو كردا او شرعي فيغافي بيشمرجه او برجريا بيشمرجت كد نبو كردستانيه بو همه مروفايتيه الدنيا دا وما ابي خو ما وكي كرد ما يخو يكلا كريا با ام يتبرد وبريدا اويكو دجي تروري ودجي تروريستا وحتى فيغافي وبواضحيش ام تبيع عاملك السراكي بو برگیری المروفایتی الدنیای دا طبعا جي خدا ام بیروان هم الشهيدا بینینه و الصلاة و رضا بنرین بو هوا قهرمانا و هم پیشمرگا اویتکو ویگاویل مد پارزن او مجال دن بجان خوب خونه خو ام افرو مدلیوه هبید لیره ام صانهی و مؤتمراب که اینو رنی نخواره مثلا پنابر السرما وکی حکومت هرم کردستان نزدیک ملیارک و 400 میلیون دلار سالانه اوه تکلیف السهرم کردستانه السؤال اوه آیات ویگاوه کمالگای نو دولتی چت کرد ما مشکله که اساسی هی کمالگای نو دولتی راست و خود گهرم کردستان تعامل ناکد چونکه على اساس هرم کردستان ولاتك جدانیه بغداش وکی پیویس اف موضوعی اهمیت ورناگرید همه دنیای وقت موضوع پناهنده و لاجئات هتا پیش حکومت مرکزی لازم تحمل مسئولیت که بداخوه یعنی وکی پیویس حکومت مرکزی خوناکت خودان لوی مسئله و اویش بارگریانی که مزن یا بومه چه کری وکی هرم کردستانه نفوس هرم کردستان حدودی 29 صده یا زیاده بی ویگاوی 29 صده یا زیاده بی و تو حساب خوب که اول 29 صده لازمه آوان بلاش بید کهربایوان خدمات دوای تندرستی مسائل دوای امنی اول همه باره که یک جار زور یک گران السه هرم کردستان دا
وکی پیوز حقیقت کمالگاه نو دولتی حتی وگاوه نهاتیه بو هاروکاری یعنی مثلا دزگاه یو این مسترین والی الحولره اوفیس یو این یا حولره مسترش یا بغدا احتمال مستر بتنشید گلک دولت دیجی که پنابر دفعین دیسا صدهان NGO صدهان ناوندنین دولتی UNHCR بس حتی پیدا چونک راپورتت وانجی دا یعنی وقتی کریتیسایز کن حرم با مسئله سیاسی وقتی دیده سر مثلا پنابراجی سپاسی حکمت عراقت کن والله أبا واقعك أو متجوتي أبا أو تشتأ بيجو بهاي أو راسته فعلا ما بزور تشتايكو بنفيد ولازمني زور جرا ما أوتكان ما لومات كان لو ما هرمت كان وبس حقيقته أو يوم من بو بحث بله زور سپاس هجا بسیار مادی دم که حکمت حرم پراستین در پنگاف هاودینه سر مثلا نهیلانا گمدلی ترانسپیرنسی شفافیت و مثلا نهیلانا سرپیچیا دیشه بو مبکورتی گلک دیار که گهشتی یک چه قناخ ما دو نوع ريفورمت هو كم بو جنوبته بحث كده يعني بو دست بكرنه في ما كبنك دولي وزارة ما يا بلاندانان كبنك دولي مشغولي ريفورما كنا لحشت سكترت أساسي هرم كردستان ده أف برنامج زور باشی پرایوت چی دیگه بانک دولي طبي ام تنها ولاتين تنها جهتين ما دعوال البنك الدولي كده بوفان ريفورمانا كوبين هاري مبكن بيكو ام دعوات چه پاراب کن دنیای همیه وقتی که رفرمات کن چاکسازیات کن جوان چاکسازیات دا طلب با پارشت کن ام تنها حکومتین ملتین دنیای دا بیکو ام طلب با تشتکیش بکن ما خوی دست بکر ورن هاریمه بکن و مجال نداد و مجال دا باش امید پیش کفته حتی وگاوه بس اوه تشتهینیه تو بشفروج يعني اوه توی ببینی اوه پروسه که دیا بردوام بید یادید مثلا سکتر مالی دا ما رفرمه که تمام یاد سکتر مالی دا کری حتی فکر ما جهته که زوری دولی هاروکاری هرما کردستانت کت و پنگا وادا وکی دیش چه وزارت پلاندانان وزارت دارایی مکتب جگری سروک وزیران اوه همه فکر و شولت کن سه مسائل اساسیت رفرمه مسائل اساسیت رفرمه مثلا عندي عمل في دعم بردوام يعني أبغى هتكرن بو بنزينة وبو نفط وبو غازيول وأبغى هم أو تشتنيت كبراستي بارك جران دخنا سا هري مقصانة أبانا هميا رفورم ديت دهينا كرن أما نتيجة ورفورمانا أو نية بشبك وروجك وببيني دي بيتشيت بس تصورا ما أميل سخطك درست بو جيبا جكرنا ورفورم أم دي در باز بينا تواري سياسي نكات روش حالات آنوين ده که بغداینه ایمیج مزن روش حالات آنوین ام بینین دو برای هفدش روش بروژه پیستر لیدن روش بروژه تنافس اکازیدادرات کفتت نافوان دا تقریبا روش حالات آنوین برای که شیعی داد برای که سنی دا شوازه که گله که مترسی دار یه مبالایزه بوی کردستان کیریش به هفرکیه دا عمل چه برانینه الكيري نعم عمل بري شيعايد نلسون يعمل بري خو مصلحته ما تشيا مصلحته ما وكي ملتك وهم كي ملت تشيا وكي كرد عم دلو بري دوبي تأكيد بله باشنينه مثلا او مدل هرم نكت بعد پیروت کردن برای مدل که بترسر مسئله نیشن ستیت کو مدل که اروپا او بهای دموکراسی و لیبرالیسم سرهاتین آوا کردن باشترین هرم شیوازه که آنیه دی وری داوکی اکتره که خوب داری ختن نشتنش لای عسکر لای بهای دموکراسی لیبرالی مدل کو فعلا وکی و مدل اروپا نه هم همی موجبت و از باورت کم هرم یخو اثبات کری وکی اکتره که اساسیت منطقه ننوکه اول چند سال ما اثبات کری بو دورو بری خو بو دروه بو کمالگان دولتی بو ولات دروه کو ام فاکتره که اساسی نه یه دور سیاسی و عسکری حتی که مدل که وکی بشن حکمرانی مدل که دولت بونه
زانی خو احتمالا ام ویگا مثلا ما چوانه در شرح کم سده جاره یکم ما اثبات کرد منطقه که در راست ام اندام نینت متحده راست ما علامه میل ویری بلند کرینیه بس واقع سأرز دا کردای اثبات کرد و چند سالت را بردی دا که عامله کن بو استقرار منطقه دا بشکل عام و اثباتش کرد که جهتك تو تبيتش باعتماد السبكي تش دولة الدرفدشن اعتماد السبكن وتش دولة جيرانت مش ما يبوفانا اثبات كريكو ام عاملك استقرارينت منطقه دا نه عاملك بوتيكدان وضع منطقه اوا بالنسبه ما زور يا مهمه سال 2003 وقت ام وگر بو بغداد ام استقلاليت نبوي معنا ام اندام متحده بين بس ما هم تشتخو هاوي بس ام وگر يا بو بغداد چونكي ما تصور كر عراق كون يا عراق كون یا دست بکر نکن یا البر هندی ام وگر یا بو عراق و افرو کردستان و هرما کردستان پیگه سروک هرما کردستان بشکل که عام افرود اگر تو بری خوب ده تو دنیای دا را احتمال ام اندامت متحدانین بلام ام لاریگرت سرکینت منطقه دا اوید ویگو تو دکن و جه احترامینه و ما یبوان جهتاش خرا اثبات کری اگر مثلا شرط گر ترور دا ام یل سنگری پیش دا اگر استقرارت منطقه دا ام یل سنگری پیش گوانه دا اگر مثلا دموکراسیت ده اصلا مش دموکراسیت کردستان یا پرفکت و چه مشکلی نه بالتاكيد ما مشاكلت هي بس از مقنعم از متاكدم امل سريكا كدرست چی دموکراسیت تشتكنيه تو بيجي والله ده من بسیارا من بحث بهایت لیبرالیسم او بهات یت اوريجينال ناف او بهات ناف کمالگاه ما بهایت قبول کرنای دی بهایت یعنی کردستان وکی ها پکی آلی هاتی تروش حالاتان آوین داد یک امین جهه که منت هوا مسیحی لزیدت بن همی روش حالاتان آوین که منت هوا نامین تل کردستان زیدت بن خرج هایت کم بن البر زیدت بن از بجم او تابلوی جوانی پیک و جیان یا مل کردستان لازم همه جارا بومه سری هر تشتکی بید او تابلو کردستان پنده جوانک و اف تابلوی یتیدا و افهم قومیت و دین و افهم فکره ام یدجین فکره يعني هذا سؤالك كم وقت صدام جندة كردستان خراب كري برسيار نكر كي جندية مسيحية كي جندية بسلمانة كنيسة تيجدا بله و مزقفتي تيجدا و يديش قومية يديش وكيما هالجرتنو برنو أفانا يعني ما هميا يكتشتهي الولات هيدا أف ولات أفتشتي جيك وأمتداد جين نأوى بس يكردايا لازم أن بزانين أف مسيحية كردستان داد جين رهاو ريشت زورت كوريت ولات هيدا هاي وأفر أو تشتي أم افتخار بيت كين هرما كردستان أفيا وأم فكرة جين بيكوا ولازم أف بيكوا جيانت هرما كردستان إجدا لازم يا بردوام بيتن أفر أم جي افتخاري أم ببينين خشكو برايت ميد إزدي پناهگاه وايد هاتيا نكمة أم ببينين مسيحية ليلة تركمانة ليلة كردستان فيا جوانا وحتى أفها بيتن وأف ولاتا ديمينيت وأف ملتاج دي بيش كبيت ودقيت أمانجا هندك إذا خوش بغداد وعراق وتوزاوي أو دير كينا و بيجيك خونزيكي ما توزاوي بومشتت بس توزاوي بومده بردوام بس توزاوي توز بتندت أري والله هندك خونزیکی ترکیه کن سال 2013 ها در آگهاندن که هرما کردستان پیوان خود چیروک پیوندیات گل ترکیه پراستی چیروک گل سرکت نگو گل کمازنه بونه هیلانا کنفلیکت هرمایتی دنیایش ده از بیشم هک عدالت هبت دوید او مدل بیت خواندن فشی بس دی سال 2013 دا ها در آگهاندن پلانکا وکی بیشن پیمان کا استراتژی بو 5 سالات گل ترکیه ها گریدان و هندک نکه گلک آخفتن تدگیرن سر به پیمانه هندک بیشن ترکیه پوزیشن خو سیاسی گهاردیه و سیاست خو گهارده و هندک دید بیشن نه و ثانی نه اصلا اوره کاتنه نکه گهشتی کیره پیوندیت مد گل ترکیه گهشنه کیره پیوندیت ما جه ترکیه و جه ولات جیرانش پیوندیت زور طبیعی نه یعنی زور باشن جه همیا پیوندیا ما اتفاق آمد جه ترکیه تو دی بیج اتفاقی که تو نشی بیجی اتفاقی که استراتژی ها که همه جوانب دیت دانه بن اتفاق آمد اتفاقی که اقتصادیه یا آبوریه
دانه او اتفاق مدگه ترکیه کری چه تشتکی نهینی نیه بیت وشاره بله. اتفاقی که آبوریه ما دیگه ترکیه کری ترکیه جیران ما و ریکا ما بود دربه و ترکیه چندین سالت رابردی ده همیشه هاروکاریا ما کری و که اگر مشکلی لیره هبیه او اتفاق مدگه ترکیه کری اتفاقی که اقتصادی بیا و حتی ویدیو مایش بری 2 هفتهاش اصیل ترکیه بود گه سرک کمارد گه سرک وزیران گه وزیر خارجیه و براستی امن چه تشتک ندید نشانه بیت لندک و یعنی اف سیاست هاد بیت گورین ترکیه و نسبت کردستانه و نسبت برعکس دیسا هد وید چارچوبه کو ام وکی منطقه ده ام عامله كين استقراره ما حتى هول ده او علاقات بين تركيا بين انقره وبين بغداش بيش وچونك تده هبيتن و تحدكش از باورت كم از بيت وستم ببيجم امتداد سركفتي بينه هگر هو ثابت يعني من انترفيو اكاتا خان یا 2011 گل تایم بحث سربخوا کردستان هات بو کرد سربخوا کردستان اجدا در دیار کرد بو و کووید اتفاق گل اکتره که هرمی بده کرن دا او تشت تطبیق بده و هک کردستان بریار دا سرخوبو بده و ایران موقف دیاره بغداد دیاره سوریا هیچ موقف ترکیه تصور و خدا از بجم بری دانست بدش وقت آخفنا هات یکیرن او برادرت رونشتی لیره تأکید کرد از باورت کم عینی لازم از تأکید السوی مسئله بگم مثلا کردستان و سرب خوبونه یا کردستانه اوه حقکی مایا و زوریش حقکی طبیعی ملتی بایا ام منطقه دا ام ملتی که جداینه زمان ما فرقه کلتور ما فرقه همه تشتی ما فرقه دو زورت مهمن في مسائل وقت ام بحث استقلال كاين ام بحث كردستان وعراق كاين بله يعني بس ام بحث وي حليت كاين ووقت ام في حلش افي موضوعي طرحت كاين ام في موضوعي طرحنا كاين كما دفيت مشكله بو عراقي تشي كاين ام في طرحت كاين چونكي ما دفيت حلك هبيت دا صباحي اف جيل بشتي ماشي متاكد بالمستقبل خو دا متاكد بالدوا خو وأفدي بتشي بيت أفدي بهندي تشي بيت لازم أف حوارك جدي بيت أول ولاتك وحوارش جابيتك كان لازم بغداد بيت بله راسته وقت نيا بله هم وقتك وباشترين وقت نوكيا نأوا بيجي والله هيك وقت نيا ونيا ثاني أو عاملتكو فيجا في هيبوما كل لازم أمواتش تانا بتشين جبغدارين نخاره أو عامل هاد موجود فيجا في ولازم أم جبغداد في مسألة جدي بحث كين وقت أم شو بغداد وقتی از اول جار شو بغداد و پشت اینگی جناب سروکش شو بغداد ما اف موضوعیت که بغداد بحث کردی باور بکن بغداد او ما بحث کرد جوا تفاهم هاي بو موضوعي يعني نأوى بيجي والله هي تفاهم نبيد يان نبيد بحث كان مجرد وقتی بغداد بيجيت امت حاضرين اف موضوعي بحث كان تصوره من بينجوفا زور مهمه و فيجا راسته اولویت ما وکو هریم کردستان داعشه راسته اما فيجوفي ام يدخو حاضرت كاين وبالتاكيد اف موضوعائك الموضوع تميت اساسي بيت ام ديت بغداد بحث كاين ما نبت مشكله او برادرت بحث كري بغداد عمق استراتيجيه ما ودي عمق استراتيجيه ما مين تبع بس جدي ام لازم في السؤال الخوب كاين اري 12 ساله ما تشكر بغداد شو بيچاته كده و اول بسیار کدیجید این تبع کیه بغداد عبادیه مالکیه قاسم سلیمانیه دفيجو في اف حكمه افي البغداد افي ام بيدينو تعاملت جد كاين افي فيجو في هاي رئيس وزراء كي هاي عباديه مجلس وزراء كي هاي رئيس وزراء كي هاي وبلوك ديت هاي برلمان ده يعني لازم هو بريخو بدينا في واقعي افيكو هاي ما اف موضوعات جا تحالف وطني ما بحث كر تحالف وطني وينك دكتور تعالف وطني ما تجاوب بحث كر زور بتفصيله بديرو دريجيش واوانش تفاهمه هي بو في مساله بس يا مهم افيا امرين نخاري وام دس بيبكين ام دس بيبكين مساله بحث استقلال نبو تشكر نبو تقدان عراقيه بو حلكه مادام ام بنا واستين جايك داب بجين بلا ببينا جيرانت باش جايك خو چه مشكلتي دانينه لازم ام يكتش بزاني اف موديل حتى فيجافيل سال 2003 عراق بريفابري او موديل عراقي ده تمام ام مستحيل ام جارك دي فجرين بس موديلك فاشل سيستمك فاشل كو 11 ساله
اف ولاته فشلی پرایوت شوی ام جاره کدی ناچی نفسه في مسئله بر هندی لازمه ام پشتی مثلا داعش ام لازمه ام رینشتن مهبید و اف موضوعی جدی ام بحث کرد در جهه که بریده ما که بحث کرده و در آخفتنا که خدا دیار کرده و که هرما کردستان بغداد عراق برید میسل و پشتی میسل و کیوی عراق او بری 2003 پشتی 2003 یعنی جیاوازی هنده رون کردن دوزیشی بچک رون کردن از بجم اگر زیده تریش نبید عراق بری موصل و عراق پشتی موصل دو عراق تماما لیک جدانه حتی بری موصل تا سیستم کبید عراق دا و نوع بريفا برنيك عراقي دا بريفا تشو والنتيجة وي سياسة فاشل او كل بغداد بيراو كر نتيجة وي ما شهبي ما داعش هبي نتيجة وي سياسة غلط بري اگر اف سياسة يا بردوام بيت بري انو كما داعش هبي وبالتأكيد مستقبل دا دي ما تشتكي دي هبي داعش چه درز بيت داعش سنة عندك جارا زور جارا برايت مال بغداد بيرا خود بنوه داعش منظمه که عراقیت عراق دایا چه بوی لجهه که دی نهاتیه صحیفه نهاتیه عراق دایا چه بوی والنتیجه سیاست که غلط عراق دا افتشته چه بوی بنابه داعش و اگر اف سیاستش یا بردوام بید و بالتأکید امید چه پنگا و کش نابینین بو حله از باورت کم دید مستقبل دا تشتی دیش محبن از باور ناکم افتشتی افرو العراق تتاگن او تشتی خال هشیار افرو بحث کرید و سپیدت آخفنید خودا او تشتی زورت جدینه او نشانت زورت خطرن او افرو امت بینین بغدادا جاتین دی بین کاده دی چوا مشکل العراق حل کن کاده دی چوا دیخ او خلقی که شعورت که ناف پروسا سیاسی دانیه بیتت ناف پروسا سیاسی دا کاده چوا مشاکلات گه کرده حل کن مرتب یت به کاده چوا طالیاب اومدانن و جا طالیت یت میزانیه و بلایه که و قانون حشد الشعبی لایه که و نظام چل یعنی اوه همه وقتی تو هفت که تبی امید کن لمستقبل عراقی تبی امید کن برهند وقتی ام بیجین عراق پشتی موصل یعنی پشتی آزاد کردن موصل لازمه عينا افد بيت افرو ام سافيت كي لازمه عينا ام بتشينا بغداروني نخور لسا مستقبلي خو في مساله ام جوان بحث كي افيا هكرو ثابتا گرینگترین آستانگ و برهنگارت برانبر سربخوا کردستان چنه تصورا من اگه ام تفاهمت جا بغداد كين چه تشتاكنيه زون عندك جارا عندك خلق مثلا دي بيجن والله ناف خدا اكنينه تو خودي بس بو من ملته كيف بين الدنيا دا ايك بنو بشتي هنجي خلق شو بيتي قد بيتي كرم كان ورن افا استقلالهم تشتي وين نبيا تشتي الدنيا دا نيا هر سيستمك الدنيا دا تو بحث بكي هر تاريخ امريكا واخونا افا بيتر يلي تاريخ امريكا واخونا وقت بيا وقت اعلان استقلال اخو كري شر عندك هبين دجي بين ناف خدا عيني مش عيني اوي يعني تجاره ناب او نيب ومشكله ما خلاصش نابن ها اگر تصورك هي دي مشكله ما خلاص بنا مشكله دي هبن بس تو لازمه محاوله بك ايوان مشكلانه حل كي تصورها من آستنگینه لازمه ممکنه مثلا جئوپولیتیک یا ما مشكله بي بس وقت ما اف موضوع جديد جا بغداد بحث كر وبغداد ها تسخطت سف موضوعي ده از باورنا كم چه مشكله دي هبن سر بغداد سرک بارزانی سردانا بغداد کر و ها در آگهاندنت میدیای دا کو سروکی رکوتنه گل بغداد کری یعنی هنده کنفرانس دا شوازه که اکثر یا نه اکثر هنده آرتیکلت و رکتنه درد کتنه و هکه تو بشه بوما پیچک رون کرنه کادی ده سروی رکوتنه خو وقت جناب سروکی چوی بغداد مثلا بغداد داواکاریا والسا مثلا طبعا او علاقات بينهما بين وبشتي مدته كي ديرو دريج بي جناب سروكي نشو بيا بغداد عباديش هاد بي بو ايره و پشتی هنگی طبیعی بریارهات دان سردانه که بکت و سردانه دا اف مثلا اف پیش و برنامج علاقات مد بین آوان دا مثلا کدی چوا عمد تعاونی کن مثلا موصل ما افتشتد جواب بحث کردن و بتصورها من او تشتی ما پشتی و اتفاقی پشتی و رکفته مد گسروک وزیرانه که تشتی که زوری مهم بی و گاوه ام جیش عراقی پشتی 25 ساله ما اجازه دا جيش عراقي بيته و افرو تعاون و تنسيق بين پیشمرگت مو جيش عراقي تعاونه که یک جار زوریا نزیکه لایه سیاسی چه اتفاقه
لأن سياسي وخو أبا يعني اتفاق يهات يكرن أفتش مشاكل ديت يتكو هي أستنجت هي بين حل كرن تشتك زورت هتا بحث كرن أم دي الهندك فان جها باشك شيكين نوكين أس حس كم أفي مسألة براستي أس درستي أنا في موضوع بحث كم أو اتفاقك وما كري ما اتفاقك يد جوان هات يكرن أو جهتكو بري دست بكرنا هفته ده اوپراسیونا موصل اوکو هات یکرن بری هنگی ام ما اتفاقات جا عراقی کری و اف اتفاقات زور جرا تفسیر که غلط لآخفنت مدح تکرن يتسروك تکرن بس حقیقت اوی اویا ما اتفاقات کری لوان جها بله ام پیشمرگا دی پاشک شکل اما چوا لازمه ام مطمئن بین المسألة امنیتا و مناطقا پشتی هنگی حتی کو پیشمرگش لپاشکشت کن. اوه معناوی چوایه؟ یعنی معناوی اوه لازمه ام اتفاقک هبیدن لبینا بغداد که آیا او مناطق چوا دی امنیت واحده پاراستن. وقتی امنیت ام گشتین اتفاق الوان جها که دی چوا دی امنیت واحده پاراستن نهنگی لازمه جیش عراقی تدابید نهنگی لازمه پیشمرگه تدابید. از مثالی که بوده بیجم یعنی اوه پشتی سال 2003 مهاروکاریا برای خویت مسیحی که المنطقه دشتا نینوا مهاروکاریا وان کرد اوان بخو امنیت خود پاراست بس نه او پیشمرگه مهنار بن بوی منطقه مهاروکاریا وا کرد معاشت و ما تأمین کردن من دک تشت بواند کرد و اوان امنیت خو پاراست و منطقه ده بحث دشتا نینوا کرد که ناوندت نیو دولتی داد کنفرانس داد کمبونت رسمی و نرسمی دا بحث هرم اتونومی یعنی پروژه که اتونومی بودش تا نینوا اف پروژه دی رول چه رول هبت سقام گیری کرنا عراق دا کردستان دا صاني بخو یک تشتهي مهمة بزانين وأم لازم أبي تبين وملاد أم لازم درس تبين مسيحية عراق كردستان عراق دا و يزيديش يتوشي مسترين كاري سبوي دولات دا هر تشتكيكو لازم بيد بو اطمینانكو بدنا فانا ها كردستان دا عراق دا لازم بيتكرن لازم بيتكرن چونكي اوانه تو برای خوب داری چی بسری وانه آتی او تشتی او کارساتو بسری مسیحیه هاتی نه داعش بی جیرانت واب خوب بی نبا او جیرانت وان هنده ساله پیک ودجین و اول کس بین هاتن او تش بسری وا اینا ازیدیا هر بو شکل یعنی مثلا او بسری وا هاتی اف عرب بین اویت ناف ودا زنی ام لازمه فت تشتی بزانین او تشتکی هر تشتکی لازم بید بو هنده ام اطمینان بدین وانه بو مانوی تصورا من هم هرم کردستان ابدا ام دو دلنین السوی مسئله وقتی بو امنیت آوان ما 8 دقیقه ما اینو بسیار گله که گرنگ راستی اش بر هنده ده از هنده کاسکیپ کم بسیار دی یا ما گرنگ روشا شنگاره یا هر داوی چیه سیاست هرم کردستان بو پاش روش شنگاره چیه چه پروژه هرم کردستان بو شنگاره ها خب زان يعني طبيعي بشنقار نسبته ما موضوعك يجار زورية مهمة أو تشتبسا ملاتي ما هاتي كردت ميد إزيدي هات الشنقار تشتكي مازنة وفيقا فيش وضعي وان طبيعي بشتي جناب سروك بخوك وقيادة هندي كريك وأف شنقار بيتا رزقار كرن أو إقبل هدف تويت شخصي وزوري شول سكر والحمد لله بسلامتيش أو تجدر باز بباشي حکومت هرم کردستان دو مسئله تا یک اولا لازمه پریوبریا خلقی ویری بخو قرار بدت که دیدی چوا پریو چی خلقی منطقه خلقی شنگاری بخود لازمه وی پریاری بدن دو حقیقت او هزت کو وگا و تدخلت مسئله شنگار داد کن لازمه او هز ویری نمینه يعني البته ويا واضح بيت بوما او هز يعني ام باورنا كاين لازمه پککه وکی هزك شنگار دا بمینید لازمه در بچی و لازمه مثلا مستقبل شنگاره خلقی دوری ویری خوب بریاری لسه مستقبل وابدت. بری دروشو کنسول امریکا حول سردانا شنگاری کرد. وی بحث رگه که یعنی شوازه که نه اکثر گود نکم امی سخت که اینه دور دی گود چاپه که شنگاری بدر کفته و. امریکا اولیجی نزانی او هر دو که دیج هم نزانی. خودمش نزانی. بس نسبت ما وكو هرم كردستانه چونكي او فاكتوريت كو باستقراريه تشيت كان لوي منطقه لازم نمينن
هيك الوان او طبيعي ام تيدگاین وقتی خودال دست بکرنا شنگار دا مم سپاسیا وانش کرد مم سپاسیا برایت خو کرد لسوریا گلک هاروکاریا وان کرد یعنی ام و تقدیر کین همه جاره ام و بحثشت کین و هو هاروکاریا و کرد چون موضوع شنگاره جغرافیا شنگاریا مشکله یک مازن ببومه زور آخفتن سر هنده ببین آیا ما شنگار هیلا یا نه ما شنگار نه هیلا شنگار مثلا دو بس برای خوب داره او منطقه بین حریم و کردستان حتی تو دیگه شنگار 7 کیلومتره وان 7 کیلومتر دا یک جی تواجد ملينا بيا يعني نوف جزيره كده بين الويري او نوف جزيره كده دفه دجمنا دا اوا کشه یک آمازن هنگی بومد درست کرد به مسئله دا پشتی هنگی ما سپاسیاوان کرد لعبت که هاروکاریا کرد برایت مایل سوریا کردت سوریا زور هاروکاریا کرد سپاسیا کرد بس افرو موجوده پککل شنگار یا به استقراریه که چیت کل منطقه خلق نزبرت پککل لازم الویره نمینید به وجوده پککل ایک عامل شنگار آودان نابیته و وجوده پککل اما حقیقته که یک السبب رئیسی که اف خلق فنا گرد و آودان نابیتن چون که خلق مستقبل خوی مطمئنیه امینیه لازمه اودش لازمه پککل تیبگد و لازمه و تفاهمش سوی مسئله بگد و لازمه پککل درکویتن بو خیره خلقی به منطقه هیجا 3 دقیقه و 2 پسیارت گرینگ و 2 پسیار پسیارا ایکی گرینگی ها رو جاوا کردستان بو هرما کردستان چیه؟ نسبت ما ام تدخل مسائل وايد داخلي دانا كاين اما تشتكو مدفت كردستان مدفت ملتي مال كردستان لروش آوا لا بجنا مافت خو چارچوبه اولات تعداد جين اوا ايك تشتت ميد مهم نقطه دي براستي الدسحالات ويغاوي لوي منطقه بريفت بتن دسحالاتك تمام ديكتاتوريه و تو برای خو اگر بده او تشتی او بس ملت مت اینن لویری باور بک بشار اسد او ظلم لو خلقی نکری او ظلم کو اولت کنه مجال حزبک سیاسی دن نه مجال خلقک دن مرتب اف خلقیت حبس دا یت زندان دا یت مشکلات دا تشتی کو مدعوال و اویا ام بجینوان لازمه هنگ به برایتی مجال همیا بدن دویری دا بگ و بجین بگ و مستقبل ولات و ملت و منطقه اداره بکن اول ویری اف دست حالاتا وگاوی و پریوت بد دست حالاتا که دیکتاتورانه و مجال هیچ لایکی نداد و مع الاسفیش یدبیه اسیر سیاستا که غلط یا که یدبیه اسیر دست سیاستا غلطا پککی سوریا دا و همش زانن اف علاقاتت و بی پککی او پناوستن بلفن و اوید بیا اسیرت پککی حتی خل اسارتا پککیش نه این نداره بالتأکید و هیچ مستقبلک لسوریا نیوانه از يعني أبد بالتأكيد مشكلة بكاكي فيت شرعية خود خلال وانه داور گريتن شرعية خود خلال وانه داور گريتن لكردت روش آوادا اف شرعيته بچنابید پکاكي بچناب شرعية خود واداور گريت نه بچنابید یا بیا سبب کیش هدی یا ولتت او دست کفتت کو ملت مل روش آواش احتمال ور بگرن پکاكي یا وا دست کفتانش محاولت که سیاست خو غلط وا دست کفتانش بو ملت مل وین نه هیچ بسیار ما 2 ماهی که شهر داعش دیروکا پیوندین هرما کردستان داد گل روش آوای خالق ور چرخانه بو پیش بنیاده بو پاش روجا پیوندیت مد گروش آوای دی باشتل این دی وکی خول این یا خود زانه یا مهم چه یا مهم روش آوا واقعی برای خوبکت کردستانه توقعاتت چنه از بیش روش آوا حتی سیاست اتحاد اروپی و اوانه او بید عراق یک پالاسی خود چه مستقبل نابن چونکی سیاست که فاشله و یا غلطیشه لازم اساس واقعی تعامل گه کردستانه بیده کرن اساس واقعی ما دیس از بیشم برای خوب دین اگه برای خوب دینی با روش آوا او پیورت کو روش آوا بیت محتم کردستان دام همیا پیروت که ما خاصتا و 2 سالت چوی هر تشتکی لازم بی ما یکری اما تو برای خوب داری که آیا او هاروکاریا بومت هیته کرد تو برای خوب ده پیشمرگید زانی از شو تعبیر کم وقتی او تیننک ما از بیشم موان او نوع هاروکاریا هنگ بومت کن وکی ایکی تو نان بیانی بده صبحی بس معلومیت تو نیفرو دیده یان چه هاروکاری بوماتی هاروکاریا کو پیشمرگید ماهات یکن چیه سر چه اساسه که فتشتی ناکن اساس هنده على اساس سیاست واقعی او یکیتی عراق و
ئەvەیە درست نییە ئەساس داڤەتشتەن نییە چ وجود بوو نییە سیاستێک لازمە لە ڕۆژئاوا پەیڕەو بێتێکردن سیاستێکە واقعی ئەف واقعی vێگاڤێ هەی لازمە تعاملت گێ بکەن ئەگەر ئەف سیاستە یا واقعی تعاملت گێ بکەن ئەس باوەر دکەم استقراریش دەکەویتە منطقێ و چونکە ئەگەر وان استقرار بفێت سوال ئەvەیە ئایا ڕاستی وا استقرار بێت ئەگەر استقرار ببێت ئەو سیاستە vێگاڤێ ڕۆژئاوا و ئەمریکا پەیڕەو بکەن سە عێراقی سیاستەکە فاشلە ئەگەر وان ببێت استقرار هەبیتن لازمە واقعی بەرەخوبدەنە عێراقی بەرەخوبدەنە منطقی و ئەس باوەڕ ناکەم لە کووردا باشتر نەچ دۆست وە هەبن و نەچ هەفپەیمانیش هەبن ئەو معیارێت و ئەو پێت مهتەم کورد عینەن وا معیارات مهتەمن و عینەن یەت وا تشتاتکەن بە هەندێ ما بفێت و مەنەوێت ئەمێت بووە عاملێکی ئەساسی سیاسەتە منطقی تشتێک هەیە کە بۆ رێژی من گوت خلاص بس خلاص بس مشكلة فوتة مقام جماعة السؤال هذا دبتر بس کۆمنتێکە گەلێکۆ سەریە ئەمشێنی کە بێژین لە ئەمریکا ڕۆژئاوای تشتێک هەیە نۆڤی سیاسەتە کوردی یان سیاست بەرامبەر هەرێما کوردستانê یانجی دیسا ئەم هێشتا خودی از بارکم هشتا او از بارناکم من قناعت هبید کو درستی او تشت هبید خو شخصی از بارناکم يعني احتمال عندك تشت وهبن بس با نه بوش زۆر سپاس بۆ جوابت تێر و تەسەل ئەمەنکە چەند 6 دقایت هەین بۆ پرسیارە 6 دقیقه خمنو کزی دو پرسیارت کورد ڕاستی کۆمنت نه پرسیارت کورد ویان خان گەلێک سپاس جەنابێ سەرۆکی حکوومەتە کوردستانی سوئالا من وایە ئایا حکوومەتە کوردستانی وەلگەل بەغدای ئاخڤیە بۆ مەسئەلە پەکەک ئەوێل شنگالی توژی زانی چەند مشکلە بۆ مەچێتکەن و لە عینەن وەقت ئەمزان حکوومەتە بەغدای دەعمە ئەو پەکەکێ و لێ دەرێتکەن ئەوێل شنگالی القل بغداد هنا أخذنا سربي مشكلة والقل حتى القل مثلا دولة دي كأمج بي مشكلة زو خلاص ببين سباس ما يتجا بغداد أخفتي ما يتجا حملة أخفتي يعني سبب موضوعي وما بصراحتيش يبون بحث كذي أف سياسة أف تشتي أو بغداد كذا للدعم هكاكي ذو موضوعي ده سياستك غلط شكي بغداد كذا تشتي وما الدلائل الكافية هي وما يوجد يا بغداد أف تشتى دي باستقرارية بو عراق تشكل أو باستقراري نا مصلحته بغداد ونا مصلحته هرم كردستانيش ونا مصلحته بكاكيشة مصلحته واشنية. Amberin, please. You said that you were in Turkey recently and you met with Turkish leaders. لەگەڵ سەرۆک بەرپرسانی تورکیا کۆبوویتەوە هەروەها لەگەڵ سەرۆک کۆمار ئەردۆغانیش و دەشبینی کە تۆ ڕۆڵێکی سەرەکی بینی بۆ ئەوەی گفتوگۆکانی ئاشتی لە نێوان تورکیا و پەکەکە دەست پێکات و لە نێوان عەبدوڵڵا و دژەلانیش پێت وایە ئەم کێشە لە نێوان گفتوگۆکانی تۆدا چی بەسەر هات پێت وایە تورکیا ئامادەیە جارێکی دیکە پرۆسەی ئاشتی دەست پێ بکاتەوە یاخود بە هەوڵێک بدات بۆ هەوڵی ئاشتی لەگەڵ کورد از باور ناکەم حال حاضر ڕاستە فعلا ما برینو کەمە دەوری خۆی دیتی بوو مەسەلا جەنابی سەرۆکی دەورێکی ئەساسی هەبوو سەبێ مەسەلا دەست پێکردنا گفتوگۆی بینە تورکا و عەبدوڵڵا ئۆجەلان بەس ئەو تشتی من دیتل اجتماع خودگە سەرۆک کۆمار از باور ناکەم حال حاضر ئەف وەختێ نوکە یعنی ئەو ئامادەیی هەبیت لە تورکیا بۆ ڤەکردنا دایالۆگێکا دیتگە کووردا بۆ وەختەیدا. کاک ڕۆمیۆ. سپاس ئێوارەتان باش. من ڕۆمیۆ ئەکاری سکرتێری گشتی حەزبی دیموکراتی بێت نەهرێن. من وەکو کەلدەوە شوورێک خۆشحاڵم کە ئێستا باسی سربەخۆیی کوردستان دەکرێت بە هەر ناوێک بێت چونکی منیش وەکی هاوڵاتیەکی کوردستانی و هەروە وەکو نەتەوەیەکی کۆن و دێرین لە سەراسی هەرێمی کوردستان و عێراق بەشداربوون لە هەموو خۆشی و ناخۆشی خەڵک و سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان
پێمان باشە شتێکی گرنگە ئەم مەسەلەیە بێتە مەسەلەی زۆر باسی لێ بکرێ و بڕیاریشی لەسەر بدرێت چونکی ئێمە لە سەراستی هەرێمی کوردستان کە باسی ئۆتۆنۆمی دەکەین بۆ گەلی ئێمە کە بەیانی کوردستان لە حاڵەتی لە سیستەمی هەرێمەوە بچێت بێت بە دەوڵەت بە تەکید مافەکانی ئێمە و مافی برا تورکمان و هەموو پێکاتەکانی تریش سەقفێکی بەرزتر بەخۆیەوە دەبینێ بەڵام من پرسیاری من ئەوەیە دوای ئەوەی من سوپاسی بەڕێز کاکنێت چوران بارزانی دەکەم و هەروەها سوپاسی هەموو هەڵوێستەکانی جەنابی بارزانی وەکو سەرۆکی هەرێم کە هەمیشە پاڵپشتی دۆزی ڕەوای نەتەوەی گەلی ئێمە بووە جەنابتان باشە شتێکی بۆ من وەکو ئاشوورێک زۆر گرنگە کە وتتان ئێمە نە لەگەڵ شیعین نە لەگەڵ سوننەین لەگەڵ خۆمانی کەواتە لەگەڵ هەرێمی کوردستانی جەنابتان ئیشارەتتان بەوەدا ئێمە خەڵکمان هەیە 60-70 ساڵە جیرانن لە مووسڵ و دەشتی نینەوە دوای هاتنی داعش بە 7 سعات ئەم جیرانە بوو بە جەلاد و سەری خەڵکی ئێمەی بڕی بۆ ئێمە پڕ زەحمەتە بتوانی ئێمە جارێشتر لەگەڵ ئەو جۆرە خەڵکانە بژین بەڵام پرسیاری من ئەوەیە جەنابتان ئیشارەتان بە دەشتی نینەوادا کە ئێمە وەکو کەلدە و ئاشوورەکان داوای پارێزگای دەشتی نینەوا دەکەین ئایا ئەو تەقسیمە عەسکەریەی کە ئێستا کە لە 17 مانگی تشرینی یەکەم دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنی ڕزگارکردنی دەشتی نینەوە و شاری مووسڵە ئایا ئەم تەقسیمە عەسکەریە وەک خۆی دەمێنێت یان مەسەلەیەکی سیاسیە دواتر تەفاهمتان لەگەڵ بەغدا کردووە زۆر سپاس والله ئەوە سوالێکی زۆر مهم بوو چونکە ئێمە ئاگادارین کە برایانی ئێمە لەو منتیقەیە ئێستا شعور بە قەلەقێکی زۆر دەکەن پێیان وایە ئێمە تەقسیمێکمان کردووە تەقسیمێکی عەسکەری و سیاسیمان کردووە لەوە ئەوە بە حەقیقەت من حەز دەکەم یعنی دڵنیابن لەوەی بە هیچ شێوەیەک ئێمە ئەو تەقسیمەمان نەکردووە بە فکر مەسەلە تەقسیمێکی عەسکەری بووە چه لایەنێک عملیاتی عەسکەری لەکوێ بکاتن وا تەقسیم کراوە ئەوان لەو بەشە عملیات کەن ئێمەش لەو بەشە وەنەبی مەسرور خولا لەو کۆبوونەوەکان هەمووی بەو شکلە بووە ئەمە ئەوە معنای ئەوە نییە ئێمە بمانەوێت تەقسیمی سیاسی لەو سنوورە بکەین ئەو ئێمە قەت لە یەکتر جیاناکەینەوە و بە دڵنیاییشەوە حەز دەکەم یعنی ئەو ئیطمینانە هەبیتن بۆ خەڵکی ئێوە لەوێ خەڵکی خۆمان لەوێ کە ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان ئێمە هەموو هەوڵێک دەدەین فرمولێکی زۆر ڕێک و پێک بدۆزینەوە بۆ تەئمینی ئەمنیەتی ئەو منتیقە بەبێ ئەوەی هیچ شوێنێک لە شوێنێکی تر جیا بکەینەوە ئەوە تەقسیمێکی عەسکەری بووە کێ لە چ شوێنێک عملیات بکاتن هیچ سیاسی نە زۆریش سپاس بۆ ئەو سوالە هێژۆ سەرۆکی حکومەتە هەرێمێ زۆر سپاسیۆتە دەکەین 2 ماهێکە دیبەیتەمە نکە دیبەیتەمەت گەلتەل فێرب 2 ماهێک هات ڕاستی ئەم جارێکە دیژی ئەز و هەفکارت خۆ سوپاسیەکە گەلە مەزنتە دکەین و هیویت کەین ساڵە 2017 ساڵە کوردان بێت و ساڵە سەربەخۆ کوردستان بێت ساڵە سەرکەتنە مەزن بۆ حکومەتەوە و هەفکارت دەبێت زۆر مەمنون زۆر مەمنون والله ئەمەش دەهێت ئۆف بکەن